Janko. Budeme si hovoriť Karči a Klára, ne? Univerzálne. Daj, teda ideme do bazéna. No, daj, teda ideme do bazéna. Jaro. Faktúra? Nebo to. Ja ho daj naši. Faktúra. Ja, že? Ideme na dom? Čo si máš do dom? Daj, ja si dávam bojovú úlohu. Zamýšľaj, ty to nepodste. Zamýšľaj sa. Zamýšľaj to. Neboj ľudský, ak si neboj. A poradne to rozhabarkuj. Toto už je posledná časť. Posledné dejstvo. Dvojhodinového predstavenia Mariana Kudinova. Posledné dejstvo? To je hudkové? Teraz zvykáš. Áno, bliku. Dobre, bliku. Zvykajú vás. Dobre, povedal si bliku. Mrku, ja som učil bliku, dobre. Dobre, Mrku. Áno, Pepo. Mrku, řekni Mrkovi. Mrku. Mrku. Pepovi. Dobře, Mrku. Pepo? Áno, Mrku. Pepo. Řekni Blikovi. Dobře, Mrku. Bliku. Áno, Pepo. Bliku, řekni Blikovi. Dobře, Pepo. Bliku. Áno, Bliku. Bliku, řekni Pepovi. Dobře, Bliku. Pepo? Áno, Bliku. Pepo, řekni Mrkovi. Dobře, Bliku. Mrku? Áno, Pepo. Mrku, řekni Blikovi. Dobre, Pepo. Bliku. Alebo? Janku. Dobre, řekni Blikovi. To robíme bez toho. No, blikaj. Blikám. Hýbaj. Pepo? Áno, Bliku. Pepo, řekni Pepovi. Dobře, Bliku. Pepo? Áno, Pepo. Pepo, řekni Pepovi. Dobře, Pepo. To sa mi ľahšie robí. Pepo. Pepo, řekni Blikovi. Bliku. Áno, Pepo. Bliku, řekni Mrkovi. Dobře, Pepo. Mrku. Áno, Bliku. Mrku, řekni Pepovi. Dobre, Bliku. Pepo. Áno, Mrku. Pepo, řekni Pepovi. Dobre, Áno, Pepo. Pepo, řekni Mrkovi. Dobře, Pepo. Mrku. Áno, Pepo. Mrku, řekni Pepovi. Dobře. Chybačka sa. Môžeme odpustiť, je to po česky. No ja som bral, ako tiež povinul. Pepo, řekni Pepovi. Pepo? Povedal si Bliku. Mrku. Mrku, ja som učil Bliku, dobre. Dobre, Mrku. Mrku. Áno, Pepo. Mrku, řekni Mrkovi. Mrku. Mrku, řekni Pepovi. 2, 1. Poďme, styrka všetka, ideme všetci dopredu. Už sa blížim, už sa blížim. Keď to blíži. Oči, 9, ja som okrem. 9. Hovoríš proste? A 2000 krát. Je to pravda. Juraj, fúvaš sa po nociach? Nemám to za potreby. Oh, no. Míšo.
Všetko je, všetko je. Zuzka, ideš? Nádhera. Robím video. Práve sa nachádzame na svahu Nižná Uhliska. Ideme hore, 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 hore. Ideme na kotve. Posádka ja, Julia. A pred nami je niekto, a to filmujeme svah. A je to všetko fajnové. Jubi, povedz niečo, ak sa ti to páči? Strašne moc. Je to pekné, že? Tu už troška aj slniečko začína. Paráda, hotové Alpy. Juro už našiel malej Zuzke lyžu, ktorá sa jej odtrhla a išla dolu svahom. No je to skvelé. Ukážeme, že sa máme dvoje lyže, aby všetci verili, že ideme. Dvaja. Naša kotva, prosím, pekne, je uchytená hore na lane. To je posádka zájazdu. Účastníci zájazdu Martin Šimo. A účastník zájazdu Martin. A filmujeme ďalej svah. A ten veľký sa natočil nebol. Co? Ten veľký sa. Stromák? Myslím, že áno. No a blížime sa skoro záverečného.